Pa dobro ste čuli. No, Kaledonija više nije samo ostrvo i deo Francuske. Sad je autonomna teritorija Francuske. Čućeš više posle introva. Pošto sam čuo da prošle godine su bili oni veliki protesti, ne znam zašto u Francuskoj, da oni su počeli da prave te pregovore, da se poveća autonomija Novoj Kaledoniji, da ne bude više da sve Francusko, i da može biti više autonomije i bolja kontrola nad tim svime. Da manju bi bolju autonomiju. Da. Tako da Francuska je odlučila da ove godine potpiše sporazum sa Kaledonijom o ovome i da stavi da je od sad autonomna teritorija, što znači da može imati mnogo bolju autonomiju, ali ne da je nezavisno što su oni tražili. Tako da, ali pošto Francuska prvo treba da se održi referendum i to sve koje 2026. i treba francuski parlament da to svi odobri, što će treba i verovatno na vreme, tako da za sad ostaje samo ono ostrvo, zove što je deo Francuske, ali uskoro će biti autonomna teritorija. Mi zovemo isto i Grenland i Farska ostrva, a i Jammu i Kašmir je autonomna teritorija Pakistana, a ove dve su danske. Tako da znate da je Danska mnogo veća nego što mislite. Nije ona mala zemlja, nego ima dve velike ostrva. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako bi me podržavali, ja bih hvala da se subscribe-ate na moj kanal ako volite moj koncept. To je bilo mnogo bolje. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj kratak video. Just so you know, Kelty China collab and voice is coming. See you soon. Da, i još nešto. Grčka snimci će doći, bit će neka kompilacija snimka iz Grčke, zato što sam bio na letovanju. And in English, I'm going to share some photos and videos in Greece right now. See you soon. Like and sub.